Good morning, everyone. Happy Father's Day to all Papa in the universe. I love you じゃなくて、I love you これ何？パパ、いつもありがとう。あと Happy Father's Day. Anong ka mo puntan? あるよ、ほら。パパのプレゼントがあるかも。お So, tabi na yung pen. こう So, これ2つ so,で、こう happy Papa. ハッピー。Happy Papa. Ako the Happy Papa no hi. Oh. So, の、 no hi. し。So, ママ、ちょっと待って。 mm. そういえばね、こうなっちゃうよ P になね。っちゃう、それ P。まあ、これは B。ビ。そう。そう、パパのメッセージ何？パパ、いつもありがとう。何 I love you. ハッピーパパ Happy Papa. の日。そう、very good。パパのプレゼント何？それ全部？なんでメダルもある？パパメダルあるの？あげたいの？あげたいよね。ベストパパだから？ママ、明日パパの日なんだけど、ケーキも作った方がいいかもよ。あ、ベストパパだから？ベストパパ。パパベストパパ？すごいじゃん。パパもよく頑張ったよね。パパよく頑張ってる？そうだよ。だから書いておくから。Ayun. Kanina dyan isuwat ay yoko gambarimashita kay ihadaw ko ng papa. Yoko gambatiro po daw. So, akio no tame ni to mama no tame ni papa sugoi マ gambatiro. マの日も終わった？終わったよ。だって祝いしたじゃん。ハッピーバーデーツーユーとか違う、それは誕生日の日だから。誕生日の日もやったのママの日の、誕生日。そう。パパの日祝いしたいの？そうかな。で、この点々つけるんでしょ、2つ。そう。点々。そう。ママ、これかけるかな？かけるでしょ。変な書き方すかできる。かける。あ！できるよ、そうだよ。歯を点々につけるんでしょ？歯ってで点々になる。ばあちゃん。そう歯ははるくんになる。頑張っとれ。ママ、てんてんして。点々ここにつけて、り。頑張りまして。りでしょ、り。り。ママ、マリコ先生のマでしょ。ママ、ジェイのママ。頑張りまして。新幹線と信号のことでしょ。じゃなくて、てにして、頑張りまして。てだよ。だよ、それは。頑張りまして、よく頑張りまして、ありがとう、パパ。ほら、ママ。いいじゃん。誰がよく頑張りました？パパ。パパ、ベストパパ？ベストパパ。すごいじゃん。ベストパパなの？頑張ってるし。頑張ってるしね。いろいろ買ってくれるし。仕事も頑張ってるし。歩いて。10まで。今何？に。3だよ。あ、3。パパ、今日のメッセージ読んだ？読んだってあくん。読んだだってあくん。
Papa no reaction wa? ありがとう。 So mao ni guys nagpatamag-tamag gid ang papa ni Akio kay kapoy daw in taon kuno gikan duty panggabi ang duty. Kitamakan po ni Akio kay di pa man sa kay bawo mo masahi. Then gipabangon ni Akio ijang papa guys kay patanawon daw kuno ni Jess sa ijang gisuat kagabi ijang message para kay papa sa Father's Day. Di pa po taon ka ang amahan. As mama pud guys, lami sa pamatibang ang anak pati ang anak nga gamay pa na appreciate ni jang effort ni papa ni Ja. Ja best da daw kuno ni Ja best papa daw ni Ja jang papa. Listo papa? No TV, no cellphone, no tablet, no problem. Muna jang gikabisihan na kay wala kay duty si papa. Natug pa si papa. Sandi bilay, narami sa balay, among bata, nagduwa-duwa raw pen o papel. Suwat-suwat ra siya. Very good. Manim palangga ni mama. Oy. ママ見て、キドルの汽車ね、いつか行きたい。 Makata. 外国。 Luto time. Glutinous flour. Muni glutinous flour sa Japan guys. Diyan gilingin-lingin. Magbuhat pud ko pasta. Tas na i-shield. Guys, ang ilhana na ni basta luto na daw kay mulutaw na. Nang lutaw naman so luto na ni. Mangluto na ng tanan. Oh, nanglutaw na silang tanan. Ka-cute. Luto na silang tanan. Then atong ilunod ang tuno. Monita na natong mochi. Then sunod guys, kay ilunod din natong gilingin-lingin na nga glutinous flour sa nagbukal-bukal nga coconut milk. Muna ni itsura ni Ja guys, nga na ito no, ilunod na ang gilingin-lingin na nga glutinous flour. Sunod kay sugar. Din kalawon. Lapot na siya. Tamis na. Minatamis na glutinous flour balls. Yan, it's done. Sunod ay natulutuon guys, kaya ang pasta. Then mo niyang sauce hanggang dito. Wow! Daghan guys siya. Nagtuko ko mayroon ang sauce. Daghan mo di ay. Then ilunod na to ang pasta. Done. Then sunod na tong lutuon guys kay french fries. Muna itong french fries guys, sasanggihaon una. Painitan sa ninahag-adyo ang mantika guys, dya ilunod balik ang french fries. Guys, para mag-crispy. Sunod kay asin. Dan! Ang pinaghirapan ni mama. Kyo wa papa no hidakara na niyo no パパ papa. の日だよ、今日。 Dakara papa na niyo no? わかりません。いただきます。 Let's eat. Papa, happy Father's Day. Happy birthday. Happy birthday, Janaya. Happy Father's Day. Happy Papa, it's mo arigato. Happy birthday. Happy birthday dati, Papa. Papa, happy? Happy. Papa, bisto Papa? Best Papa. Sugoy ni. Kampai. Kampai. Papa, いつもありがとう。よく頑張ってる。 Ate, dari ka besto Papa? はい。 Papa? Nani naman? たこやでしょ。たこや。 Papa takoya? Then after nilang duwa ni Akio gijang papa guys, kay nag-afternoon nap mi, then pag mata namo kay niadto mi og loson kay nagpalit mi og pagkaon. Then hapit mi diri sa park guys, kay nakakita si Akio sa park kanahan daw kuno si Ja magduwa. 僕早くしてほしい。ママできない僕。僕できないママ。 Santa mo tene? ママどうやってやる？ママいっぱい。 Santa mo tene? ママいっぱい。もっと早く。 Santa mo tene? めっちゃ早い。でも僕は早いじゃん。
Mao ni mga not twisted nga time guys, mga moments to remember, mga moments nga dapat i-cherish kay kung muda ko na ni sa kiwa na mi time ani nga makigduwa pa ni namo kay nanani si Zaizang kaugalingong kalibutan. So sa pagkakaroon kay solito na mo ang moment nga magduwa pa si Za. Anyway guys, diri sa Japan kay na sila mga ingon ani nga park guys nga pwede duwaan sa mga bata nga libre ra. Sit down. ママ私滑り台できたね。うん。これ昔ね黄色だったの。あ、そう違う色なの？あ、前小さかっただね。小さかったでしょ前。今違うでしょ？コツだよ。コツの音。あれ掃除しなきゃまたなんで？滑んない。ティンティンティンティン。Wala na tukar ito, mama. ママ降り Kaulan nun man, eh. 降りれないママ。 Cheese, ママ降りれないよ。 ja cheese. After na mo duwa sa park, guys, kay padung na pud mi uli. Mao ni gipamalit na mo sa Lawson guys, since nagpalit na lamang pug kog baon ni Papa ka duty man sa panggabi para di na ko magluto ba. Nagtagay ming akiyo among pulutan ay. Mo ni among ilimnon. Tagay na des. Akag shot puno kampay. Akag dali. Shot puno kampay. Kampay. Shot puno kampay. Hindi man sa magikampay. Thank you for watching. God bless everyone.